Ishimwe Vestine muramuzi mwese, ni umukobwa wari umaze kumenyerwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse mu Rwanda ni ikimenya bose, afatanyije na murumuna we Dorcas, itsinda ry'abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Abenshi tumuzi nk'abazamuwe cyangwa uwatumye bamenyekana ari we Murindahabiri, uzwi kuri YouTube nka Emayi Empire. Nta yindi nkuru iri kuvugwa rero muri iki gihugu cy'u Rwanda, ahantu hose bamwe bamuvuzeho nk'utari imijugujugu ngo ntabwo yarakirangiza kwiga ahita ashaka umugabo, abandi ati umukobwa w'umunyarwanda baramudutwaye yashyingiranywe n'igisaza ngo amukubye hafi kabiri. Buri wese ndetse n'abakomeye bagiye babivugaho bitanga ibitekerezo. Ese Ishimwe Vestine ubundi byatangiye bite? Yamenyekanye ate? Yahuye n'uyu mukunzi ate? Ni ibintu byinshi biri kuba muri iki gihugu. Ngo uhaye ikaze rero wowe koze subscribe kuri Aparino TV, reka tuvuge kuri uyu mukobwa. Rero nk'uko byinshi ibinyamakuru byo mu Rwanda byabitangaje, uyu mukobwa n'umukunzi we umuhango wo gusezerana imbere y'amategeko wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ndetse igihe umuhango wabaga nta muntu wari wemerewe gufata amashusho, nubwo amwe yagiye hanze ariko bigaragaza ko ari aya kamera zicunga umutekano muri uwo murenge, ariko muri make itangazamakuru ntiryari ryemewe igihe uwo muhango wabaga, mbese byabereye mu muhezo. Uyu mukunzi rero wa Dorcas wa Ishimwe Vestine akaba akomoka mu gihugu cya Burkina Faso, ndetse akaba yitwa Gederaso Idirisa. Niwe mukunzi basezeranye, ndetse bakaba biri kuvuga ko ari umuherwe cyane. Bamwe bavuga ko yamukurikiyeho amafaranga, ari umutungo, ndetse buri wese afite ibitekerezo bye kuri iyi ngingo. Ntabwo nibaza n'impamvu ari inkuru iremereye yagumye kuba, gusa hari n'izindi nkuru ziri gucicikana muri iki gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi ndetse muri iki cyumweru. Nk'uko bigaragara, Ishimwe Vestine ni abakobwa bavukiye mu karere ka Musanze, barahakurira ariko bafite impano ndetse bakajya bayigaragaza, ariko hakabura umuntu yereka abandi ngo ibashe kumenyekana. Bamenyekanye cyane cyane mu ndirimbo nk'iyitwa Umutaka, Isaha n'izindi zirahari nyinshi zagiye zikundwa. Mu mwaka wa 2022 Vestine na Dorcas begukanye igihembo cy'abahanzi bakizamuka beza muri gospel ku mugabane wa Afurika cyatanzwe na Rise and Shine Award, Inc Award, RCW Award. Mu mwaka wa 2023 byatangajwe ko Vestine na Dorcas bagiye kwerekeza muri Canada, bikaba byarateye impinduka mu rugendo rwabo rwa muzika, ariko ntacyo byahinduye, sinzi uko inkuru yarangiye. Rero nk'uko bigaragara ku cyemezo cy'uko bashyingiwe kigaragaza ko cyatanzwe n'umurenge wa Kinyinya, kigaragaza ko Ishimwe Vestine mwene Nizeyimana Mazimaka n'Uzamukunda Elizabeth akaba yaravutse tariki 2 z'ukwa kane 2003, akavukira mu murenge wa Muhoza, akarere ka Musanze mu Rwanda, aho basezeranye ku itariki 15 z'ukwa mbere 2025 na Gederaso Idirisa. We akaba yaravukiye mu gihugu cya Burkina Faso. Uwo akaba yaravutse itariki 21 z'ukwa kane 1989. Byumvikane neza ko ubu nimba mbaze neza aba ageze imyaka 42. Se rero we akaba yitwa Gedrago Laga, nyina akaba yitwa Sawadogo Lakieta. Ni ibirimi bya hariya byo muri Burkina Faso, kikaba cyaratangiwe mu
karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya. Ni inkuru yacicikanye ivugwa henshi, ariko turakomeza tubashakira amakuru y'ibyerekeye n'uwo mukunzi we.